YouTube. Yeah. Then anikinuka. Share koroba LTS. Oh. Wengalengo chiwawe zile kiduwa ubute kriwokongawe kuchukute yote leno kinasa leno jengana kakale paite leno maimarako kriwokongawe Sagina sakichiru chikarakware Sagina yamuru kwaya yani musane Taporosa kore ngo chikara nikiya musire Kerenga kuringara twani roko uringa miya Kerenga kinasa Kerenga jengana kakare paike Kerenga maimarako Chiwatu moru keuka na kusende Kefurada sana kulie chakura kura Kauru furazo Oma ike Chafuno bereki kushizuzu Kaburo watarori pagarengo Kazakina fungerori pagarengo Kazakina satorori pagarengo Kabura mamarori pagarengo Muru yeyeki Rego kinasa Rego jengana kakare paike Rego maimarako Rego kongare Kumarengo fukorotio yo wahua kumarengo imorongo yo wanyege Toma kumahani kisokolo Toma fulani kiongoshiro Toma tumahironi ikisihe kusande Toma tumaberoni kizoko Toma sakamaroni ikisihe kikerinjiro Kerenga kuzajino narakalo Kerenga kinasa Kerenga jengana kakare paike Kerenga maimarako Kerenga kongare Kerenga itu yesu sipanya Silenzi itu yesu sionya Mona sadaka perengo de Agora sodaro kinawa de Perengo kinasa Perengo jengana kakare paike Perengo maimarako Keyo kongare Rengo kinasa rengo dangana gbegbene paite emije yole na pehe anafutamba infroni chipapa wona jigo nilegbo ke kadunani jigelegbo dulele ani jilegbo bombiko ani duna wuri pakalapai chido ane yetini live rogo LTS TV ngaga YouTube mi yongoni sanagalete anyane na wuri bakumbanga Emmanuel Roja aniyeka perengo chipopo gwa pai ngogu namanga kutombro yo gani wuri bakumanga Samson Masia
kajene edu mu osejingo ka share nga gi broadcast lerogo LTS rogo LTS bamikuchukanya aninga not live yet rogo Facebook azande ogwapanama kutombro yo mbanga jihete chidu yani kape lengo chini ngogu lengo pai duchpapaha anama futirani nga azande live talk show kape kina boro lengo kitanjera kubongiri jile yo ni pe kina lengo ngogu chaida azande jihe minaf sene kukindo yo fugani bokindo nekindo ga kenefusane fugani bayre banyeki watado prime minister premier minister na ogwa burudunduko na songo dagani kindo pape kipe foguroni mbugo ni apai dunduko kadu pachi gisaka apaile wanepide Emmanuel Roja kuye chipapa kafu sene froni gupai mieda kapehe froni nga ogwa pana manga kutombro yo agumana changba ngate aboro LTS ane on maino ho ogwa atunga amanje ono meme atunga ogudu ho ya yambali mohonga azande watadu zande du airahanga azande kachidunga munia balengamo watadu zande ngamo LTS ane dunduko ngake na azande chidu ngogu pai ngedaka tona hanani onini oni kaje ogu pai ningbala ni alemanenga azande ulenga na flash papa eja bole na boyo dunduko mina asada kebie kanja aburone birani aburo Facebook yote Onikambu pai frani Tony Minasada okay Minasada imam wenne yemne ka afsene fabro Minasada ka connect na Facebook. Okay, mwatele kasha link to Facebook yo. LTS. Yeah, Mundu ku YouTube yo. Mundu ku YouTube yo and then muku share from YouTube to Facebook yo. Yeah, that's what I'm doing. Okay. Muna fra mini matnani frale. You can greet people. Okay. Gibaka esene froni na oborondo nduko tigire bole. Nami ada ka umbo pa deroni nami mufrodi gani program kani tonale nini nini foroni yo but inaja para aja panga ga koromangani chira fuda na mikale so Facebook ma change system wale inaida yani live stream wa pano bondu ko chini kan do through first party anya na third party ya so chego pai pa pani biaha amina bakari baraka doani mane but na runga ngudule yo chipagwa pani ke kafura chipapa on moino no borondu ko wapanwa ko koroyo especially ko tombroyo china fuda dunga boroni kale na gupaminika pe ngame wanike kafura chipagi pale
ane sedinga kazogo sa budaran ku sande kazogo sanga gane azinga kafurali paharo gupai nike nazareda furani na anika furani anika fura na lengo anika sadaka perengo fabo gumodu na inyomuka jonyani ka sadaka fu ko opinion chipa kupana manga zandele monokado nga welcome chipa ka jonyani ane paka fura chipa kwa pai afudarani ne ana inga ki aneka fura akira manga boroti ana inga ki aneka ka fura kachigawe kuchi walokozuduwe kuchugwa pai na mangawe aneka furane wo uliporo wo ulibusesa wa bornada kagbata zerda fogani hapo wa bornada ana sidi karaka rogo zerda but chipa kupale mwengi rengo lazim duwa kajitukina hombo biko rengo dule na zerda hapo kana penga rengo dagwarania zerda yengote dabro midule na franga Emmanuel yabi na mango kole pa pona penga rengo pale gibi behavior cha garunga cha chenyenga to bogo ya tema nyambanga nyambonga batu kupatu rogoranio ngazande ongapia poronga me obora pelengoni anasogoni obora pelengoni ana kitengani kini yena dunga pa kuchini hume gugula pa kini ngeda barani ogwapa na manga kuzande na manga kutomboro yole pa idu chada ani pitona ka pelengoti papa chidunga njiko dunatona ani yembuli monjiko chidunga na duru dunatona ani yembuli monaduru Mambiko me aboroma bata na ogwa aborona na mbwa wale nikale agwa aborole zambi yozati ogwa network duna mbusa gani uli bakumba wone bihe an vozik na bubuli aroko nada kanya mangala go tsirani no gupai na susate okay moyogo yes moyogo yeah ukontina buntu minanya wone birani an vozik na bubuli aroko manga gupai na susa kulingala zande yo kutombro yote me aboro chiboro yo biswemba chisane birani oguroni ne birani oni kenga wuli pai anede keno wuli ono birani ni Facebook nino yugo limono ni fulani anike nini odoru online wadunga Facebook wogu chini dumba taya chino yugonga aboro biswemba chisa oneka kepa fulani chipa ani bironi azande nyeke pai madatsirani nga aboro kina dagbalani gbali kini dakuchugu panga me inaida kaimo azanda akuroyo Simeone official ne birani daduwemi Addis Ababa kuna birani Addis Ababa yo ajalo kugume uli bakumba gupana manga kutombro yo aneyeka saka hafroni chato na weji dulele paranga kino ho yanyame bale dungako na gbali kanduga konunguro yo kwandu kuoni awara foni ebiso beko da kwa wale gubakwa andu kurogo kwa adangate na ina sadaka yambako gako foni andungate paranga kinonanyo unga baira paranga boro ngaga abaleyo kuduna keji pale kukini yame woyale mangakaino bara gibore ya naida kanyame
az avungana watadwa zande dunake napuko natukako ya ke gupalero go pangrishi anaka jida froning butuko yame we believe ango gwa pa dunu ko mo believe rogo dumono kido krogo duniro ruete paya na manga rogo lingara zande nga anina ganu venanya rogo gwomfone tina manga da kware menga zandere mbeka gbari ka andu ku ochiyo mama kini gba breyo kina kuchini kimi gunine watadu bonhu kini gba ka chimwengi areme bangiri aborogonga paya na manga wogule na ya nada kanya gibole duni mi gibole mi anyanga menyodu na ri gibole ono pia paidumi na yena kango guwaraga kwa kehene ikini rubale kini yame amifu ouru wedunadu asa anduru nwai ka yebio gubole ya Amerika manganye kipai ugere gbo ya fuhe tikita kanyesa ikintona ima aboro tombro yo wogwo na gya ha kachidunga aboro haneme cheda ni biro yo ni bambataha nga guli bunga ga paranga aboro na yamba chionga abale youth je barukumbatayo akempai gulenga bambatapai azande youth association waraga kinoho ina kehe ni karaga pai fugu waraga yenenye kipai fabor waraga anaka jida ha furoni chipapa onigihe onogu paiche dani pehe zanga gunde zanga zenga waraga paranga kena yonga baira paranga pronga ga bareyo duye ne kyo kudagbalani belebe ngogu kyo ana beranga gupainga tinika manga beleya wana frono nene akporo kino ina mazokoda aboroki no ine moimonyo na dungwa pana manga wogu onika giaha mbarani ngutuko gule ninjeji opening statement kachidunga menekambu legbofu Emmanuel Roja chipaku pamisa opening statement kuchini another kafu overview froni mbatafu anindu kurogo yodunguro katona jidego ogwa warga ngogo mena pepa tambwai Tamba borom bagura I think mo mamanga introduction mane ngani pare kwa apambiko ani madile ni kare ngani program so muna numbata yo ka saka pagwa waraga refio na bodu ndiko tabani aborigi he biko winter no ili matono ke piga nani mbani okay bakare tambwa he chiginandu wajidulele sorry bagura ya mupefa boro babonade kibirani awarenga live indu ku YouTube yo na gu link le please mase mwango link anikasa da kama link is roga ina aga YouTube froni borada ka jonerani ni click link so please ogurone birani aware on ku YouTube yo ne birani awarenga live yo do anini bagura ni masha link nga YouTube rogo LPS so link dole ani mama froni one bi here so yeah Urana ka joran so please link le chada mu subscribe yala mu connect. Okay. Justin Kuboyo bakali tambanya chipa yeka dunani minimum bureau studio LTS Facebook yole ono ani duna technical issue chua chidu munare mungakalimotiniya. Okay. Waraga yene pyo tigi miyaji dale tinga Republic of South Sudan Juba naida kanyame jiboroken jipare Juba yodu dunini
azande ani ngale kuloji pale dudunguro eja abrono munga eja pale gani abroni na auto kangba chewe yongba ngwa yokini piki geye bombu kini bichiki ang I tombro yote I wajikole yame Republic of South Sudan Juba nada kanya zumbe yodu du koni sungu koni kita cheka gwa padwa rogo etini ya abroni pi tombro yo kwa kehe chiramejiwi nga boru na biata nga biama jiwi uwe kuchi boru na biama chirogo po Englishi chinanya for immediate release. Subject: condemnation letter for the disappearance of our young youth Ferdinando Minisane. 2 days ago, Ferdinando Minisane left his children in Tombora County to Sorsiubu Payam of Tombora County on Sunday, 21st of April, 2024 at around 9:40 a.m. morning time to purchase food items for his children on a motorcycle. Ferdinando lastly notified his family members and his office, Tombora police station, that some group of Avungana militias in Sorsuyubu are tracing him seriously. After that, his phone became unavailable. We believed that Avungana militias and Pigbe kidnapped him. Since then, his whereabouts remained unknown. We, the Balanda community, are appealing to Azande Stroke Avungana of Greater Tombora to release him as soon as possible, whether they took him to their militia training center of Baliguna and Bambuti. We, the Balanda youth, are requesting the Balanda community leaders, together with the government authorities within South Sudan and abroad, to take urgent actions for the releasing of Ferdinando Minisane. We, the Balanda community in this country, are for peace, and we stand with the promotion of peace in South Sudan. It is very clear that the Commissioner of Tombora County has totally failed to grant peace in Tombora County. We, the Balanda community and the marginalized Azande, are only happy with the administration of all the organized forces for maintaining peace across the town. We are once again appealing to the state authority to deploy security forces at Yamgiri, du inachinga Yamgiri, Mupoi, Mboko, Baliguna, etc., to rescue and improve security situation of Greater Tombora at large. The marginalized Azande, Balanda leaders, honorable members need to intervene, investigate the killing of innocent people that has been murdered by the Avungala militias and Pigbe at all the roads of Greater Tombora, and then to know the exact places where they have hidden our young man. That also double that also double serving as a policeman for our beloved country South Sudan in Tombora County of Western Equatoria State. Note that Ferdinando Minisane is an experienced trainer
of military police in Western Equatoria State. Without the attention of the state authority to address this matter, it might create the same insecurity situation of 2021, because it was after Tombora intercommunal conflict, the same militia of General Nando done the same scenario in eastern counties of Western Equatoria State that resulted that resulted into assassination of 3 young people, 1 woman and 2 men, between Farakusika Mambe and Mundri West for motorbikes. The culprits were arrested. However, they were released without proper accountability and the rule of law. The Balanda community chairperson, Honorable Eddie Ukele of Western Equatoria State, has been appealing to the peace partners in the Republic of South Sudan for conducting peace conference of Tombora County. However, the Commission of Tombora and anti-peace allies rejected the conference at the last moment, and what they planned is what they are implanting now, such as the assassination of the Western Equatoria State Governor bodyguards, businessman who was traveling from Tombora to Yambio, and lastly is the disappearance of Ferdinando Minisane. This signifies the reoccurrence of killing innocent people by the Avungana militias and Ipigbe. However, we, the Balanda community, are peace lovers. Sign Henry Bangada Asaya, Balanda Community Youth Chairperson, South Sudan, Juba. Azande homina ajide jibaraganine ugwa paicha da minaji jerogo duwe jidulele. Yame bale guduhon ineimiko. Ogwa buro ineimiko te inejiko inatukako. Ye nungo barako ya. Ogwa buro tukako ya inga avungana militia. Ye mbelimo inga anipigbe. Jidule nga bambatajile. Ligbu hon durogo lingalaza ne ye mbelimo nga anipigbe te. Guligbu ane ni pait papaha nga CPF. Anene ligbu yemba nga CPF. Ono guligbu nga anipigbe ne chugudu Central Africa yo. Nina sovra na ambororo aseleka azande anipigbe chugudu Central Africa. Ono jiboro sungu zumbe yole ka acheji pare ya kome guligbu nga anipigbe amia beraha nga chido natuka Ferdinando Minisane. Wogwana pelte sanefron chale bodun kongame gani definition dodunga zande anayemba balenga kina azande kinja kina azande wogu achitachtarani ama kodalanisa. Oni bingo guboro ya peponi alimo konga Ferdinando Minisane. Minisane ne jini fugo dunga ha. Ule chinada kinoroni fukaraga paisa. Okay. Bakale tambahe ogwaboro ne birani tigele bodulele.
Tinaida onindu kurogo YouTube Azande Live Talk Show LTS YouTube account yodudwani ninga live ani duna ulikpakarapai rogo Facebook ani make ne linki rogo LTS Facebook oni esejika peka fa boro yesejika ye oneka chiko gwapai ngogu ona daka pehe chipa ani sekihe menede ka episo honipo Ferdinando minisane sana inga guri monga minisane chirogo panza njenyo watadu po shulu kudunga kukehenone kini kanya we the Balanda community are appealing to Azande kini ya stroke avungana of Greater Tombura guborona nada ka jabero gubambata eni amanganga nine yena parakaro kudogboron chia wele belewenga Azande te yame ogwa Azande nga Greater Tombura kona jana chigere gbodule la gumane Zande nga kina Zande ana idango gufugonga Zande nga ganajero Zande nga ga iba otadu Zande nga gatomburate Zande nga Zande ngogu kurapa chede oni bihe ane gibole kini gbali awole kini ndukini yame paikina ane kuni kehe kini yame Azande yame the marginalized Azande Balanda leaders so gibole chuo Kenya ya kepa ya kini 5 koku signitin bambiko cha flongote sanga kuna Kenya meunga chairperson ga Azande youth chairperson ga Abale youth kukini yekini yame we the Balanda community kukini yebale we the Balanda youth are requesting the Balanda community leaders kukini ya aneme the marginalized Azande kuda walenga kuna fura chipapa ogwa Azande kwa beranga inga marginalized minata kindi chipogu Zande dunga marginalized miete bingonite tinaida ku ken okura warga balika sakarogo yo fran dodunga marginalized not that kuniyame without the attention of the state authority to address this matter it might create the same insecurity situation of 2021 ye neima aboro kini zoko jarago kini mwenja pa exactly panamanga awole tombroyo ane du Azande mieda ka mbugile ni kuoni gumbangile na gotini imanika maya gukulihe guwaraga mieda ka mbwe kuoni kanyame bogura na frale wamiandu ni gurogo kuzumbeyo abora atatipale nga nikarehe oguyo na atachipale ka tukale oguyo na atachipale ka mapa ono ngo guboroche teimo ngo boroya gimi borosungu zumbe yole na kepaiwo gidulele chikini rulengo kamanga nga without the attention of the state authority to address this matter it might create the same insecurity situation of 2021 kachidunga irenbi berani watadu ukuma berani ginedu kwa takindi chini wogwango adunga kura chini ema waragale mama jida bangere nago chini tabaya babura tabaya froni na borondon ko ogorondita ne kopida rana meke berani apologize froni wani ni pepe ngame
Facebook matching get system. So in the next couple of days in a year, we are changing kina kamanga and kai go from one unuka connect nani na unuka join nani. So chego pai. Wapa peke bagura hale on mabihe. Bamata pameda kape phone ngami. Waragale ya go borore ya postero go platform ya bahanga South Sudan forum ne postero go. Ne postu mozato rogo sene kotera forum te na jihekin ka post rogo South Sudan forum ngagu ne biamba to ngane oboyedu ndoko ubamba tapa idu hongani ngawe kanjera kuchumwai ne abera chipaka postu documentary paya maduku gihe padu niyo mosungo wale yosungi foripa hawene ngai ini yame why kane sedi ka grab attention nga garaboro anya aboruna boruna o aborwaseni kotera but attention nga garaboro nga South Sudan niyo no boyedu ndoko kuchumwai niyo sungu wale yosungu sande kakeka guletare waragare network Nambusa Emmanuel Roger Mbusa Siki Angelo Nanya Minebironi Yembio no and Sene for Wabrodu Yembio yo Tamba Inchpajo Gonurek Boka Birani Wany Anim Boka Ditirani Chpaji Saka Pile na ko yugo ukura evidence ono ebihe waragana jidaha konte biebi tugus kemita jidaha oni bihe na dungu kura pai ani mafura kutombro yona gani dungu ogwa boroni na peka lenga pai fulani Bakumba network na mbusa unikale continue. Yeah, network te I think it's in a door prayer. So, tingo kwa pa mina pehenga me wa yosun kake guletare yosun kake hena gupangaga bugben buduse. Na geta do ngame inada ka make sure ngame geletare wa tinika kura aburo gidi he. Tinike na mushira da bako. Ubamba sana hedu hongani ngame. Wa accusation yo mongero guletare ngame. Azande du ulimo guli yeye mborogo letare na avungana ili tuko borole sanga wengine evidence dubeyo ne gupanga wa borole idu no mo igupare bule barane rogo yo changira ngawene na uwe paidu hangame okay kachidu ngame boro hingi siriza ngaga wesene kotera hingi ododunga bomotaporo yanduka report fiyo government kina berana authority kina berana rogo sene kotori yanduki report he pa polisi a polisi dunika je gudisha tibingawe ndo boro ingi chada anese likagotani buba kwandu koroko ikia selika kidabo ko wala polisi kinayo ikifurane kya burandu wale nyingi iya selinka gotengeni bubiata paidoho dunga very disappointed ngame wakwakushi waragare chiji chao leno urubiata wala biama chinanda wachiko urubiama government representative kina berani wasene kotoria iche dunga gwa borduna lengo beyo keka adresa bo mwake ko guletare ka adresa bo ipefa bronganda pamwe wale aninga akuma anaumbo pa beroni regardless of wapana mwimbatano ana danga kubule pandu kumbata ete iborole felani yes ni mainga but another ka for assumption nga pelani mwingine wale apalani mwingine wale ana mangi investigation kino gilipa mangi proponi kifurafa abo kikama abo kusane nganda oni dunga patient domiko gine ana mangi investigation kinde but yipare chamanga pegani kumanga gawasene kotaria rago ongo ki borohona prate ule ina kina bakare fuda kuberani ane ningine heni kama ngate then why kepo guletare ruko ralingara
kakudwa awal sigine wana frare bombiko gine tima instigate paida babor aboro ima abora wala bomo kibiata tomboro yo ogiyo mishesh paya nyapo koyo ogiyo awali yumisio mozbo kimi yumisio ogiyo mozbo kumfonyo tima creating insecurity fela ndirengo bupai keko hongame it will create the 2021 insecurity chima manga agumane ukamera ka pefroni ngame ane ni kane ka pro gure ane ni kane ka pro ka ni ga pro azande wala pro abaret ane ka frane ezo gwaburdunga pro peace wakenya pro zerda ana matono ka pegu pale froni nga akora LTS ana danga paraka kisete ana da brada batranite tumoro mkinaho nagire nani Petron kinaho na makuso elimo choparani au bapale atugupana frani chopanga anada zerda ana idangupanga wengani lingara sachiwa gipanamanga Palestine na Israel tare na gupurapa mereka pefroni na ogoro nuko ogoro na jamyo ogoro nike kajarani bupai anepie tona dagbarani tatare tigido honika kura dagbarani wa Kenya Palestine na Israel oni jena jamene ngai govura maso no kumboboro na yense nipo lakini govura maso no guboro mama bakule neni cha yense nipo Nomiko gine ilika donga very difficult for all mwini welidu gangmanda koroni noko borodu ona maraka neni oniki masha kule neni apaki abroma ina intermarriage chimwelimo nikaleta baza ni nabari ona bi example dole bagora na pehe welimo one Fernando Minisane ano kuboreke goleta nina yame bare dongo kubora ingire so gulasne minga Minisane ga bare do wala ga zange ona biete contradiction wani contradictory ogroni minika pe na neda kajia sajite ogroninga radical na sogimo gupangame andu kasopura dagba zande na dagba bari oni nipangame upai onando nane nyenye kipaidu nike kinishiria zande kinishiria bari kuranga tunga kine kacha ganirako ona biha warengame ogwaburonambu nga masakini mba boronamba wale bikare agwa boronambo yawe agwa boreni yawe na giboroche na ingini gorogora yani no ngiri panzuzu munyinya bumika evidence on nego pangame apelana ndo keje ni keimonite paidu kindi mufrudi ke kijaporo investigation ndo ke investigate wena ima ni report na manga but bakare disappointment do ane berana barandu code ogronzak na jerani awale ga hukuma ngaga wasini Kotoria anada kajia boroni anada oni intervene anada oni ekaro kikushi statement ki prefer boroye jama situation yes manajara bagura Mimakuna jao. So, anahumbu pade governor, anahumbu pade deputy governor, anada kajia pangawe ikuru kuyangura, ka pepa abrongawe aboro dunga kam. The situation ni kachi kurunga out of India. Bombiko paidu, bombone paidu nikare. Na guboroke buletare. Network na mbusa ono mumakaragatiro yeah so guboro bijuba yore na keguletare borokati dunga welengo chade ishiko bombeko kuma yena nyi kipanikare
But we padu ha wale ngawe ipare no boru nuko nando kube okuma nga wesani kotore idu chada ifra wa chiko pari yinye ki bombi ko gine ka serve ngwa aburo nga masakini nga ngwa aburo ni pia wale inimi na anahu muginga pali buchamu kuvurusa Sudan nga anipigbe bamba tale kwa mea jiguli muguli burogo ga kolekare ngwa pachada iye nako wala induke nduna borogo bani katana ko kuvugwa evidence le wa prove du beko maybe anakora ga ko prove kina na none uyanga dafugale mini kape balanda community abale gupai mingile go bana pai du front oni parangabo miko sunwa ka kepawo gule zanga onyo sedi kanjira rogo wenenga wa kwa borodo wa ba kumbado mbato kupangi wogulele chima yena bakari kanda palenga ziada da bapo ana wo mungi he ona frangate ormo frate kulukulu oni ongo bado kupamika pefroni ngame wamini mapehe guvura gubetoroni asada aborto naka sobra da bachiole ani nipangame kinanani na barandu luko nikasafa boromo da barandi ko winit ngwa borni keye kese bidu begu pai onandu nane now mini mapehe gipare chinga very difficult ka sobra no guboro mama bakure neni rada de guboro ma banga kure neni ba mi ko guboro ma banga kure neni mun kai ni wali ga duga ni ududu ni mun kai ni no sumo yore mu kusumo no mun ka banda to an guboro ona ma bakure neni ona mo patika da boroni ona ni ngone ene mite it's hard chikoni ni gone hard agumai ani sungo kazo sana ngudorani ani moina ngame kuro mo kuskwa buru mo ki dagwazane na dagwa bari but daburo gwa pamangire no bodu nduko ani limwe ngo kakura robo yo kiena zari dagwa chirani kisungu wana nusungu batano but kani disa pangame anada kambu no gena nandule ani ni pangame ana barandu nduko nikandu rogene ana kaida ngaya amba bakura my mentors on the TV, how can our people get all these informations you are passing? It's very educative to our local people to get it and be informed. Siki Angelo do ni akunebirani yembio yo. I need to see the number of the person who wrote the letter to investigate, please. Pajiwara gare sanga me hopaya mangani wagre dogu deki no honga na tabia ye mbali molinga Lady Kola abibia ka senga gukura atabia ni a dogu de na bavia chupopoli tinaya yali alburaka fe biaki no liabi yes abomo ino gubiare loya kino honi de chagbene tiri likini nduki ni fata balage ikini kojo Lady Kola gisana nandu fugumona nyamunga loya rogolinga lazande kachidunga mukina chunga loya zifela nikina berani parangaji ken warga waji dulere kima fuwoni jinga kapaya manga ya gubangi sapane manjirogo we kuchiboru nasa nikamaka boro womiaji atenga aloya sinja anje berani guboro ho kandara sa areng manga ka fata balag chipo iji jiboro nata nikunji ni dagba borore gulenga sana henfo gwa boro na wuliki panjiko a lawyers bambiko aboro na rare memvonyo aboro
aboromo piko inazoko de bombu aneka bera a lawyer sa bera bombiko oni moino wai ko nirugushi jipare mbata fani yekatuna fura yi parangana ke jipare kuna ta zumbe yo kenya me ku dumbe chifo bazogo ho manjikote meneka yanwa gu tudorogo payo nga azande ani pigbendu Central Africa yo yata kini mweli moho kini ya chugudu vuru South Sudani gudulenga inaida ka kotudo rogora niyo chimangire michingi jifugo futuyo wa governor futuyo anduku ezoyo chipoku pane mwengiyo futuyo anduki yame azande paranga azande gbali vuru South Sudani nga sankuchi sankama oguyo kigbali Congo yonga sankama oguyo kigbali Central Africa yonga sakama koji chiyo iduna mangapai gini hedu oguroni aidanga zeleda rogolingala zandeya payama ngatoni onikie seji kaguli international border gugeneli ngogu ya mamangaha guji azandani pigbe Central Africa ya wale kuvuru South Sudan ngeje kakeni ya rogoje waragame CPF yes miyamaji pa CPF gazandeli poro watadu keni ya rogoje waragame Arrow Boys ogweli mole anini paichpa kini kama chen waraga chenga munache bombiko munga bayra paranga boronga gabare guna sara wale muya babare heme munache kuba bare munache kuba marginalized azande ogwa marginalized azandele ngada muyungoli moyo frani na welia signini ngame mu represent yo ya marginalized azande kuni yombulimo boro nga chairman bosunguli kichinga ga abale community lulimo nga honorable Ukele Eddie Ukele honorable Eddie Ukele dunanja minister ngaga trade and investment Western Equatoria on mobi wakwa anacheka pai uli paitoni chini cha pai kango wa waraga kwa anacheka ha nogu kura abura anacheka ha aburuni pikina kumbatai kodu ya jiko likichi pakuragbani ikini yena haimu uliza ya polu kubako mia baneti mingame wakuneni keka warga wale kunuka continue ka cheka akinchi awara ko dukia hebara gerekini fefu jitoni parangale ku sign chini mieno ngoti okay in a sort of agora ka katero movie in addition kuchupa mape hali kupacha dani gereli paha wale ngawe ngotwa ikiborore kachidunga boroke pane ngawe let me play the devil advocate kashimu ngawe hali kiborore matla nani nga for example hali niyo wala niyo te wala boroho di mainga Fernando Minisani lengo dungani panama ngawe guletare dakwa wale minasara ka digest ke panga hali lengo dungani wala borodo besi luka keke pai kena pa ugure la babo padu panama ngani pia ngawe kachini dungawe gani community wala anya ngawe ga bali community ingogwa aboro naida aboro sungorogo zeda ngoto ngwa padu ogule wada bale wala zande kina dana stelika condemning opaya fulani wogule akidunga oneno ngopachi papate immediately condemnation letter kaya ma issue letter ki address aboro naniga ya jama padu wale wena circulate angmangaya kengo beranite ana kengati so please onjinga serious ya kuchimi aboroki maino ogwaboro nada kari aktu kuchigupa gibora yake igima yarogo yo tikizerede bari maina social media frani
dunga borona gida pa dunga borona kolegina pa na manga. But kipare chiji panga 3 days or 4 days uleta wachakuru fugote representative ngaga balanda community ana ajanga fugongo yete wachakuru iyongo dakwa wale bongo response gure bubera ko dunga gure bubera ko dunga gure umeko abrona kanyawe yes guboroke go letare baringe nite ani nenga nite but chimo yana baka damage abromo pia wale gure chai daida gani abakumba onajara najia gani baba kumba ondo ko sumbo ondo ka ono onike letter rogo abakumanga bale ifo explanation kachidunga I pela ni jiparangare ge parangoto ono mapeane gana lawyers wale bodole ono mangituni giborole mufurudi criminal ngeni case ya wale kini disikini ya wale for criminal ka kupimka abromo pi bezo kuchiga kutake ko hane wanaja na wale kati dunga jene hono mwino kuborole please only shiko kibako kusigini yao because kuma cause damage kwa hapo watadu guboroke iniko limoko nga eneri bangada asaya guboroke iniko kini walidu koni oni yombongole directly umekina balelenge mikaruki nane dumini ikijiko within a few minutes gibole ganu uli bakumanga David Fugoyo na sanai baliga ko sanai rwao yeah what if there is no Balanda youth leader in Juba with that name what if there is no one with the name Minisane in Tombora chikini dubeshinga paidu runga chende chipamwai kakule gbeji guledu ona jahani kini jihe chinada ani mungi paichi papaha mbatafa ani gijugu waraga Azande Youth Association Nigara na kuchugu pa doctor ni pehele mini mapehane Legbo dule tada ni menye investigation Legbo dule wale gani abakumba ga Azande na ga abaleyo chade imiti kosumo sande kama investigation kaino hale lengo dungani wala lengo ngani te na another kaigia public statement ba bale let him come and introduce kachidungame orole ni mwingupanga ka blackmail yo iye kushi statement fa abureki ano ke yongo wakina wayongo yode cha rungate cha mangate na jipari chini kaniki kumbata na anafrane wame mapehe anafrane ni nyumuse anayeki anena zereda ogwaza ne duna bakari zinga awale ngoduyo anasonoro ni ngame ono sedingo kazo kusakironi oni zinga animaino ngame abona kweli mfana zinga zinga na zinga chenga na upa frank ipamanyi tomboro wena mwenye bare oni ze simbo droni paro pana ida ha ole begani aba kumba immediate dialogue dagbacho Azande na abaye ka investigate kipale weli mingi hen meka progrole as a naive person but sometime chipaka zele sapai chada ani react gani aba kumana anarokumbatayo oni react immediately kazele sagipale upona mwengi 2021 ana danga chimo ngibalwe bombi ko obaborona kurunga victim nga kina masaki obaboradu nga gene beya chane ngate ogoloni suma wali kidunga quiet ali dunga Zande nga mubare nga ukini kipaboro lego dule ono sedingo ka reacting immediately ana humbo pai the governor deputy governor police ono sedingo ka respond kuchukupari as soon as possible another kajia pai ngawe within the next 24 hours ngawe borumo people another kajia hati ana humbo pai drone police Azande jipainge jinandule koni yangame kinzige paborodu chede ishi gibole gumonga Zande na jiafugole awule womi afrale Kenya police station mbimbi jina pro mundu kifata balagi yo neli moja anga Azande nisete umonga bale na darengo umonga Zande na darengo uboro ninga enemy nga gani on anna baranu hani bateni kujeni yeah mina anya Azande bambiko
wagwana gan definition ono can do into details munga bale munga zande gipail na gbane chiro gu police station dum bibijina mo jubayo wata du yembi yoru dumoni wali du dumoni mundu kize kindungbanga yo kuchigu boro du limoko minigi jere chipa umuru goptu kuru chipa induka joko kachidunga kinjigi paboro ina magaya pai rogu jene ini manga harogo muchamu mundu ku polisi yo kifata balaga yibole ni akewara gawale aborone piko agumero mo piko inazoko de bombu gupana mo tombro duwale gibole dunga arison nikina wulipo umurgoptu ni kura chipaiji gi kunjeli angole kaigoru ku rogubake jiro kurogoyo tingo gupai ngo guchaida gumona jane message kamanga ha mbatafani gijigu waraga azande youth association akeha anara kapegu pai front du kutombroyo wajipala tona ikitona zoko de bombu ki mi aboro mbatafani live aboro nidu ani jigupanga aboro biata maki ngoguyo ine big kangbayo oguyo yete bingo kangbayo ya dukinji bangere kino mvonyo ono gwa kangbayo ne bieti biata eja bole ayame aminando chipapa kaimo commissioner ngaga Tombora County anedu mera kafsana ini nga kiki wuli bakumba du Tomboro yo kuru commissioner Nangia Honorable Bobiro. Kina gibangi sa paile aji kodagbarani. Ye imiko kina chi woro jipale. Bomiko jiparangache jipale ya kome gupaine manjiro 2021. Chine kama nilengo chimamanga. 2021 gani ulibakumanga Bobiro mwepi. Honorable Bobiro. Jiche nga jina tona hane. Inanyame inada kanduka imo commissioner ngogu kodwa wale gusana eduonga Honorable Bobiro ona benanga ogwaburne tinyomuko ya ichungate watadu ho ye imikoni ogwaburne tinyomuko na pekeda foko na ja apai kungbako ya adwa chungate gu arole chi rogoyo yokinji onikini gbari berekini oneke imo commission ona benanga me tata paidunikado gin hedu wo jabona mga japale ya njenga tazante inga umbelika abor abanzangale rogo gutombrole abanzangale kinayo na manje keni yame be ja bole rogote be renbi rogote mina bena ka abanzangale amandu kikeji ja erejina yaga chile klikli ke mojoyo tigile gbodule abora ma otoka Ginishkili otoka bale dwa wale cheda azande na bale tona otoka habali. Emmanuel Roger mufwa gu reporting gu kamuini paichi paha du Tombroyo. Wale. Yeah, tambai. Before antona gani program mini froku Tombroyo gu report mini yihe wa muni yina pepe abolo pibiata kumbana aja kone uliko. And then beta aburo kina hoko musheshfayo then kura aburo kina zubo ku unimisio du kina ya aware and then kura aburo kina zubo na borumu yamba kwa limu ngada bagura Chima gotchile. Yeah, so but the situation do aware commissioner ko kina
huko yo lakini abagani kinapatikana bandako but situation that time aborono sungo ngakwe aborene nginapani kama ngale na yurute so chingo situation buya wale no information doko so can give up on wana manga program ne kati ya wale anikihe please anaka pay for no gro na birani awale amsha borokina ne birani tombro yo wala borokina ne birani yembe yo ogro do na update for an please on ke hero comment pa bore ni ngini panaisa on the ground so be careful au guborona birani tombro yo wali dumoni Emmanuel paigidule azande paigudu dagbarani duwale mini ya hwane aninga abro elcheso hwane yeni azande abale kina akrogoyo nga azande so kachidu ngame ananya kina azande ananga abale tete guborodu na kabirani tombro yo moneka kamukega namba na kayambara yamba wale live onno kamaidani yombro kachidu paigudu lingala zanengo wa ulipani manjitoni abale nada karuna kina abale kiama azande du ni manje oguyonga azane kia abale du ni manje kamrude gbogwa abole nada ani yombro mufu ogwa paya dwaro go yotinia misleading information kam yomungoran ngogu pai meda oni gihemenengai wogu ulibakumana pele changbangate boro chingo kupai chipa miadu ulipa kuchupa temo hone boro chingo kupai nagbiri sarani gani generation na wale animal biana be miss information anada ka misleader boro anada ka create rumors sumo kia wo iji bagoro na ji best ka gbiseri moko gogute wo kila namanga wale bora kare agumane kana munga ya ani nipanga mezere de yongo koroganira gote zere de yongo dabaranite anaraka ngawene ngate imaino ngame betaroni kinaho namanga hakini mukupangame munada kali okura burkina namanga ngame unada kagotogo singi but chale ngopangame mundu kabaga ulinamu chipa karaka muni pangawe yes mune kamanga mongo ogoro na succeed na baga agumemoni ima abor muni pangawe yes manani ha wenenga munusubu V8 awiro Kampala Nairobi wali dioni muni pangawe umara mari go biro nane ugo biro ya kuro ngaru wapo hengina ya banga kama digana chaja ngare bote chipa kama jabo bumo naligo biro no manaji muri pangame roko biro opado ngachote agwa masakini nara wore mvonyore agwa masakini nekikore kureyo chanonga bwate kachejongoro ya kachejongoro biro kachejongoro biro chejo chitaro kachejongoro chitaro chejo ga line ngaga family ngoko pacha doni nini wenenga ani nini wenenga ngame yapana mangari no bodu nuko dido kina ani kadati boroho ni pangame beshiri ko premium beshiri kunka kurali kurisite ogoro na magu bobo na pale kunika karagatika karaga upai kuna apele nyiki paidu okay mun mafriz yeah so ogoroni suma awaliki ni yame miada anido awale na manga gipale anidule nali awale andule awale na manga ni jini wa pale yes rengo do ni jimbi paroni nipanga lego ya kando kusa kurabura kijimbi na bu generation do awale na gi era no subawa apana bodu ngoga documented scientifically documented na ani nipangame agwa okorma na farago wogire agwa WhatsApp group agwa pana ke kare manake he bongiro ki mago chini kia pado mama ke ya bongire aboro mago chini but begarana kina ho
na pile gwa information na pile gwa document le domi ko gine anada ka pile he kayino ododo no rura aboro boro gani society no ododo adunga rura aboro ye no ododo kan fu power ku beyo ole gboni ni ka dangane ina fu power aboro na fu power ku bero ya anya ngame ina point roye ego dule chada ni sunga ngira korogora ngodura ni owene ngai wala dhani ngamu bari ngamu munipanga iyo gupama mangaha didi akwaro didi gama boro magunga te limora kora minapegi pale anategi pale ngame commission of inquiry ni kabwadu azere dandike na pa ni kabdu ni rugene iko kayamba kabata ogo aboruna na magubanya pa iye ka compass Mane tika depend kuchi ogo aboro ka dongo anye nada ka forgive roni wala nada ka punish roni chama manga Rwanda ono mobihe kama aboro duki na ho sigini ya Rwanda ngamale because kina mbato go mingia kwa dogo so buraka ngaga kita manga aboro kusa misinformation of aboro rego dule animboy cha oguroni na incident kupangame aboro ndoka sovura na azande o aboro ndoka sovura na abare ana ambu padroni ono sedingo kangira kumbodroni owene ngai gini he onke stepidi be gini he onke stepidi muni hete kati dunga wana manga atino pango onsuri ekiti yes onosungo solo logo kitire bare lego ye inika joron kusai wolon karakani no ogurani mangitsani hangame eja ogurani mangitsani nga no sungo sene no ne ina ko order frani ando kama gogole apai ani mpangame ani kinaho imo ina rani ni basasa azande dule wala bomona frate abromo ina rani wene ngai odoru na pele ngono odoru na pezile no odoru na saja poda abromo ina rani wene ngai mone ko sungare ani meki kama maborni mumuna wene ngai lakini aza na yame ga kondo pa ngoruru kuna adani kinakuye rego ye mani bibanga ya madunone ye madunone ye mudule na mangawe so chegwa pae ana frani wogire ana yangani ngaburu wabo ana pro wogire ka asada kazino he stop bukbanya pae ubugbare yiraka yekerimo orgali naraza yekerimo dagbarani ana zahechi mimoyo ngawe betron kina hora kama troni ana frani wogure kapere but ana page pogine ana da zere dagbatirani kamuluka kragachiro isumu aingira rogo kwa pana apeka ha neno ngala rengo ana pe but timo upangame china woka against the interest chino kupaya ona idangaya but the most important do ngame anesidika bena pagani vulnerable gani rungoro ngabo ogabo ne piawe adu zambu zake naga siasa wala iyo upate inda karakege raka bes ana sidenka dunga na pomboli bodoranio kasa da kafu chance fo gele bungabo no wangu le mikore amba bagura ngarote sorry Lucy tasa nebirani Norway yo anajaro kugume no gwabro dunduko nebirani onembu pai fulani wayana magagani saka pai chale bodunduko Rogan Facebook group ane mene wuli tagbaga pai chidudu ane tini anare mweko ino do nebirani te ono chino igo fare nga ane agwabrodu online inga boru nasa chitandwano kwali ni zona ani dwana nga 26 chizono kuchi 21 ono ogwaboro subscribe kurogo LTS YouTube channel nga 19 mina zungo jironi kuba LTS nga ganili bududulele ana mwenye chipa backup wogone biele kenya tagbaga payole chikiundolane ani sekigani apai oni esejika subscribe
kinono notification guli pianzono duyo on kinono ho bamiko gware bodunu kan ke ye live on kini bi gupaye bingo gudwane yani uli bakumananjera kuli patatamana vuru LTS Samson Masia gako basunje ni matunaye kisunje chipopoka bimwai kani mbaka jogwa pai dunampusara gubangwa pai ana daga jigiso grena ninga gumonga zande gumonga bale benera gochiro no gupana ma kutombro yo kamuvura kino tombro yo mundu ka fata balaga wele uketidunga ragote bisongote mundu ka fata balaga ne limo boro nga Henry Bangada Asaya Yame kunga Balanda Community Youth Chairperson South Sudan Juba na ken waraga aboro natune kya weletini anada ka jengu panga ifata balaga chipapako ize kinduma kuchiko na mausa sankama muzekie tombro yo muzekie na jereyo ezo yo nzara yembio woli dudu moni ibayodu meridi zumbeyo gubadu morogo vrusa Sudani onizeki ndungbanga kuchigi bore chipa izeki ani jinga hanga arrest warrant kulunga 100 or 150 chipa pabanyi saboros chipa kundu kungbanga yo kasakanga gigako waraga kwa kyan chingo gupai anozungo jironi nani kani mbunga ha kina kube kinzigi pa boro ya bombiko anga kinzigi pa boro no piko ta ogwa boro no piko kinzigi pa boro ngoyo kina kinzigi pa boro dungoyo gukinzigi pa boro mi apepo yo ngo yo nina tana terambuli kini guna chara alio anayame gani kinzigi pa boro yen ki payo no biela azand anfata balak kemin du vrusa Sudani kemin mandu ki fata balaga achi chimonji wa ba sharo mundu kize kindunganga gamu umurgoptu kuru mbatafu gimi kuru chipani bingo giborore gugako pa kwa kena ani bingo jigidoho anikini nduche kuchikaraga pai be azande Youth Association another kajida gayo from ya kenga yo headed paper ono guko nyame balenga kore kwa kenga ga ko headed paper beyote ku kenchi kungbo waraga ono jidulere chono biere yeah it can headed paper jidule as under Youth Association sinayawale as under Youth Association unity is our victory for immediate release April 25th 2024 press release response to the press release issued by the Balanda Youth Association entitled Condemnation Letter for the Disappearance of Our Young Youth, Ferdinando Minisane. Today, April 25th, 2024, we, the Azande Youth Association, with dismay, have seen the press release by the Balanda Youth Community dated April 23rd, 2024. Minarwane ka Yeah, sorry, I drop it on it, so I think karaga. So, gulenga kuna gida guleta Azande Youth Community respondo kuchigu leta nakurube youth leader naga bari kore. So, hopefully karaga chiko chipa kagida frana barandu luko anigi
but wala nike kidogo kuye gupai mina furali pahale haidu ni madachirani agumane na wame agumane inagasi dolo no Burundi mkaza ndamba wana magi program ni maino ngame kura Burkina honika ja naro kura gene kianke wo azana nduki sumo ka fresh papara kia kipekelika pa ogwapare but anieka frane ani maino consequence na ogwapare nikakura ogwapare nikajarani but ulengo duhonga ani maino nga lengo dana pe waboro naida gbogbo na pa na manga dagbarani azane na abare hii dungu waboro dunga against boto bafugo duogure mina obu pabiron no borondo ko azane abare oguroni naida zereta oguro nada karaka ogo zereta boto waborole ani jibeyo kani ginga fugo ngoyeya kani jinga gbogbo na pa dumbo die ko mo da batirani bombiko bana kurakpa imene gine yamanga imene gine yara ka achieve maybe mambaka de plan mane nga ki kijeule kusayo giamana agwapana magari majamana ina sekiwege yara ka wenenga bana kurago lingo nikadani ngame zunzu abreka jo hokajaha breka jo rago mukafa ngame imani karaka ge wenaraka baru kupacha dani ni ngame rego dule chadani karechirani ka perengo ani sungu ka perengo dagachirani na kani sungo no kupangame ani kajinjiko chino kupangame givrono mangie 2021 dagachirani ne ana dagbaleka donga mo open dagachirani te mimaino nga gugole pa manga dagbarani aboru mpi aboru kina hota kwa ali na kota justice chipagu agumeye miyo dagbaza na dagbabare but mi wogule mi aframu wakayame tatapodo ngani ni kama bana kurabat domiko at the end of the day chi kuberani kanada kambaka da gipari anambaka kanada kambaka daya anika continue kinogwe pio after pio likapa borani pale ugole kike pai kibaha abodito no kai mochio yani basic kinogura kali kando baru sana he cara sana cara na barana ni ngam hal anada ka continue ugule wala anada karaka okubaki hapo anada katuna ka bera awe awirani ina gida pai awirani ina mangu ya pai nikatumbo shirimo gani lingara anya ngari katumo shirimo zani nisanya wala limo bale nisoni nikatumbo chi limarani na barandu kura lingara kura ambatunga davara furugani sa Sudani awe awa gomerana ya ngo matana ka yaro go paya awe imma zaka benu imma ino ngam kuraka ngaka kinaivura kinaima tisare aka ngani te dungu ya wale nafra aburuna reform aburuna change benu atigi ubale vyara ngame anadule bale mafu ya go paya furani ana mananga tufa lakini chinga so surprise kwa pangame another ka decide wala ana decide akarga chirani bale kusai mata ya paye kudabarana mi 2021 ya araka ngaga gwaborado nga seglasi chido inapewo gole ka sabara dungame mobili maneli mishida bachani neli ndabachani but nengo pangame ana adunga nga strong teka dina ogwa pale biko konso ngaga hana mwaina nga bobole podo nike dabarani wana sabo tanuka sokata dabacho ke mochole bobole pado limi dabarani so cho haraka chaida ane settingo kanjira ko but mina hombo pai pegani kini gipaboro pegana